Ship might be able to collect some ADR here. Money, money, money! Four from Ship! Sa nama je ovdje naravno Luka Matijević, General Esports Manager ekipe Crazy koja u zadnje vrijeme imao velike uspjehe. Prvo, kakvi su vaši komentari? Major je bio pred malo, Divimtek je isto bio pred malo, čestitke na osvajanju. Kakva je atmosfera u vašoj Counter-Strike ekipi? Atmosfera trenutno mogu reći da je jako dobra, ali da nekako kronološki to složim. Znači, minor kvalifikacije očekivali smo, mislim da smo to nekako nam je to bio cilj. Cilj je naravno bio major, uspjeli smo u majoru, mislim da smo dogurali dalje nego što smo i zamislili. New Legend Stage, imamo osiguran sljedeći major. Znači, drugi put za redom ćemo imati stikere, tako da atmosfera cjelokupno firme i cjelokupno tima je jako zadovoljavajuća. Znaš i sam da smo imali promjenu u ekipu, Hunter i Nexus su nas napustili, tako da je tu bilo malo kao Crazy je mrtav, nećemo više igrati ovo ali zapravo vratili smo se jače nego što smo mislili, tako da trenutno smo proglašeni kao naravno DreamHack šampionima. Imamo poziv na DreamHack Atlantu koji idemo zapravo sutra, dečki putuju, to jest ne znam kada će izaći video ili šta god, intervju. I za kraj, koji je plan za Crazy van Counter-Strike? Koje sljedeće ekipe idu, koji su uspjesi u drugim igrama? Da, neki inside info. Uzeli smo igrače za Tekken, to je više manje nekakav, ajmo reći, eksperiment za druge igre. Tako da je to nekakav secondary project. Nove igre, ciljamo Apex, ciljamo Rainbow Six. Rainbow Six kao nekako, ajmo reći, druga titula za FPS. Ja osobno se zalažem za Rainbow Six jako puno, tako da guram ga cijelo vrijeme, samo Rainbow Six. Vidit ćemo, mislim ima tu puno izbora. Fortnite ne baš igrače, nego koliko influencere zapravo za nas. FIFA, sve mogućnosti su nam otvorene zapravo. Tako da nismo još sigurni šta, ali nam izlazi merchandise. Tako da to nam je nekakav prioritet trenutno i nakon toga onda idemo u nove igre. Ja tebe, druže, ništa ne čujem. S nama je Đuka, balkanski youtuber. Đuka, tu su sa dečkima iz Starsofta, koja je tvoja uloga? Moja uloga da se zabavljamo, prvenstveno se zabavljamo, tu je moj prijatelj iz Njemačke koji je također došao sa mnom, uz druženje, zabavu, predstavljamo i promovišemo odlične brendove i tako. MSGV računala postoje u segmentu za gaming, postoje u segmentu za biznis korisnike. Ovaj kolega je bio brand manager za MS, što je prošao kroz kadar. Postoje računala koje slažu nekoliko različitih segmenata prema potrebama korisnika, uključujući custom made računala, računala sa liquid cooling sistemima. Ovisno o tome što treba, odnosno što je interesantno na tržištu. U gaming, dakle, segmentu pristupili smo od high-end gaminga, dakle, visoki računala, dobri odlični performansi, brze i jaka, do entry levela za ekipu koja tek kreće u to, nema previše novaca, a žele se okušati u gamingu. Nudimo im sve te moguće varijante ovdje na štandu, plus što na 100-tinjak public play pozicija na Infogameru su naša računala, jer smo mi jedan od glavnih sponzora Infogamera. MSGV računala, dakle, prisutna su u velikim institucijama, kao što su velike tvrtke, gdje zaposlenici rade na njima, kao što su ministarstva, kao što su škole. Masa škola je opremljena sa našim računalima, kroz Carnetove programe informatizacije. No kako gaming je rastuća industrija, kako sve više ekipe postoji koja traže uređaj za gejmanje, a uređaj čija kvaliteta je provjerena, koji je servis dostupan 24/7. Tako smo mi prije nekoliko godina odlučili isto za taj segment korisnika izbaciti računala, odnosno dati računala na tržište. Danas su te računala dostupna u većini maloprodajnih mjesta po Hrvatskoj i na web shopovima. I kao što sam rekao, slažu se i u custom made varijantama, dakle gdje nas ljudi traže određena računala određenih specifikacija. I to je smjer daljnjeg razvoja MSGV-a. Što više pratiti gaming industriju, je to najpropulzivnija grana koja raste. Drago nam je da je Ministarstvo kulture prepoznalo ovaj trend, od ove godine su odlučili podržati razvoj gaming industrije kroz inkubatore i kroz edukaciju koja je uvedena na Akademiji dramskih umjetnosti, gdje se počne studirati i produkcija gaminga. Yeah,
Mi smo Mad Games studio iz Srbije, imamo studio u Novom Sadu i Beogradu i postojimo od 2011. godine pod imenom Mad Games, ali gomila ljudi je to radila i ima mnogo više gamerskog iskustva. Mi radimo jako puno različitih projekata kod nas zapravo i ono što je naš najveći projekat je Pagan Online koji smo izdali ove godine, a trenutno radimo i na više mobile projekata i na još jednom core projektu i naš tim je prilično zaokupljen. Pagan Online smo počeli bukvalno iz priče zato što je došao neki kolega da radi kod nas i on je imao neke super modele Kraljevića Marka koji su se nama svideli i bili smo pozvani pa slovenska mitologija, to je nešto najbolje što bismo mogli, što uopšte nije iskorišteno i što bismo mogli da ispričamo kao temu i nešto što u suštini najbolje znamo i što može jako dobro da predstavlja nas. I onda smo počeli da radimo na Paganu, posle toga se rodila neka saradnja i sa Wargamingom i onda smo na kraju odlučili da ćemo raditi tu igru u saradnji sa Wargamingom i izdali smo je ove godine. Deo našeg tima radi na razvoju mobile igara, pošto je to prilično sad tržište koje je jako veliko i mi definitivno imamo neki plan. Ušli smo, imamo neki par mobile igara koje smo izdali, ali definitivno sad radimo na nekih par projekata. Izdali smo našu igru Taponomikon, koja je trenutno na App Store-u i Play Store-u. Razvijemo i dalje tu igru i radimo na njoj i radimo na još par projekata sa strane i naravno tu su i Hidden Object igre, naš deo tima definitivno radi na Hidden Object igrama jer je to nešto što je nas u suštini proslavilo i što nam je pomoglo da budemo ono što smo danas. Never let me go, right here in your arms is where I want.